Mase sibuya ke ngoba nawe uyasho ukuthi kuyenzeka kodwa hayi ukuthi umuthi usuke ungasebenzi suke kwizinkinga zakho evimba ukuthi umuntu ungasebenzi zikhona yini indlela ekwazi ukusiza umuntu ukuthi agcine azile ukuthi isiphi isizathu sokuthi umuntu ungasebenzi ungishe ngafa yokuthanda imali mina ngishe ngafa wemadoda okay bafowethu kusayo mina ke ubaba oyibhoki kanti bathi uMr Proton esengidume ngalo uMr Proton phela ke vele ngidume ngokudayisa imoto ezinhle ngidume ngokunika abantu only the best bafowethu namhlanje ngiphinde futhi ngabuya kwi-episode yethu yes4 ngisaphethe sona isikhokho sami ngisaphethe yona umdumazi wezitha ayishiye zikhathele zuudaka uma ufuna ukwazi buza mina ngizokutshela ukhona namhlanje bafowethu siphinde futhi satha sibuye sizodeliver amanye ama-topic a-sensitive ngizomdedela ukuthi introduce ngoba usewala ekhaya uyi-resident akusashiyo ukuthi sine-guest sithi sifikile kwi-pyramid noGoguThembi uthini ebantwini Thokozani uGoguThembi ugogo umdumazi wezitha namhlanje sizoba nezihloko esizoyithinta nekuyihloko ezenza impilo yomuntu ime ingakwazi ukunyakaza namhlanje ngizothanda ukuthi sibheke indaba yokuthi kube khona abantu abathi bona umuthi awubasebenzeli isona sihloko sethu sanamhlanje ke lesi esisiphethe because njengomelaphi wendabuko oyisangoma esibhula ngamathambo nesangoma esifembayo abantu abaningi umuntu ufika athi mina gogo nginale nkinga enginayo mina umuthi awungisebenzeli mina njengesangoma esa trainwa nesangoma esizalwe sinalento yokuthi sinobungoma ngiyakwazi ukuthi ngikwazi ukudila nomuntu okanjalo osuke ethi umuntu umuthi yena awumsebenzeli awukho umuthi ongasebenzi right asibheke amaphilisi ngendlela yokulapha entshonalanga iphilisi lakhiwe ngendlela yokuthi mhlambe iPanado linenhlanganisela yezinto elifika iphilisi bese lifike lishaya ngqo esifweni esuke siphethe umuntu mhlambe umuntu uphethwe ikhanda mhlambe umuntu unama sharp pains right ngokwendlela yesintu ke lo muntu othi umuthi awumsebenzeli awukho umuthi ongasebenzi ngiyaphinda futhi lokho awukho umuthi ongasebenzi wonke umuntu umuthi wadalelwa ukuthi uyasebenza ngoba uyinto eyimvelo emilayo lento ekwazi ukuthi kufanele ukuthi mayisebenze umuntu ongasetshenzelwa umuthi nazi ingqinamba asuke enazo loyo muntu loyo usuke embethwe ubumnyama number 2 uzothola ukuthi emsamo wakhe kunokungaqondi kahle komsamo ngesikhathi ethi yawuthinta umuntu uyafika umuthi awusebenzi umuntu namuphi umuntu wakhiwe ngokwesidalwa noma umuntu wakheke ngokomsamo ngesikhathi umsamo wakho ungcolile noma wena ungcolile ngezathu ezithile mhlambe it could be uphuphunyelwe ingane noma it could be wena ukhiphe isisu lezo zinto zonke lezo ziyimbangela wangayenza i-cleansing zonke lezo zinto ziyimbangela ukuthi umuthi ngesikhathi kufanele ukuthi uyasebenza uyafika umuthi uyashaya kuwena awusebenzi mhlambe ushonelwe wangayenza i-cleansing ngendlela efanelekile noma umsamo wakho nje wonke vele udinga ukulungiswa therefore umuthi ngeke ukusebenzele Okay, nginceze gogo ukuphula ulimi. Ngiyayithanda sihambe nayo step by step ukuze umuntu ezoba clear. Yes. Okay, ngifuna iqale la mina gogo. Usuchaze kahle wayibeka kahle iyizwe. Kodwa gogo eqinisweni kuyenzeka yini kube khona abantu othola ukuthi umethinta umuthi ungasebenzi? Ayikho leyo nto. Kuyenzeka ukuthi umuntu awuthinta umuthi ungasebenzi kusuke kunezizathu hayi ngoba umuthi ungeke umsebenzele umuntu unezizathu ezenza lokho ukuthi umuthi awungasebenzi kodwa shuthi kuyenzeka ngenxa yezizathu ezithile okay mhlambe gogo ke mase sibuya ke ngoba nawe uyasho ukuthi kuyenzeka kodwa hayi ukuthi umuthi usuke ungasebenzi suke kuzinkinga zakho evimba ukuthi umuntu ungasebenzi zikhona yini indlela
eyikwazi ukusiza umuntu ukuthi agcine azile ukuthi isiphi isizathu sokuthi umuntu ungasebenzi. Yebo, uma umlaphi wendabuko umuntu sefikile wakutshela inkinga yakhe ukuthi nginenkinga kodwa kumina umuthi awungisebenzeli. As umlaphi wendabuko, make no mistake, ukhipha umuthi Yes. esigodlweni noma endumbeni unikeza umuntu esekutshelile ukuthi kunale nkinga. Nawe njengomlaphi wendabuko, give yourself time. Hamba ubheke okokuthi yini lento stumbling block emendleleni yomuntu before ukhipha umuthi unikeze umuntu. Then wena njengomlaphi wendabuko usuyakwazi ukuthi ujule uyobheka okokuthi yini le eyimbangela yokuthi lo muntu umuthi ungamsebenzeli. Manje ogogo kuyenzeka ke phela miningi imkhakha yokwelapha. Khona abantu gogo abakwazi ukuphatha umuthi kodwa ongabhuli ongahloli. Sithini ke kulabo bantu yipi indlela efanele beyilandele umgomo yokulekelela ukusindisa abantu while yena engekaza ayibhule into ozothi uma ufike kuyena washo wathi ngikula ngento ethile bese khipha umuthi ongenenkinga esichitho bese khipha umuthi engabhulanga ngoba akakwazi ukubhula uyagaya kuphela. Kuyele kwenzeke njani ke lapho ukuthi umuntu egcine sizakela? Kuba inkinga kakhulu uma ngabe uzohlangana nomuntu ongabhuli. Ngoba uzolokhu, that is why pyramid sithola abantu asebene enga ngabelaphi bendabuko. Yes. That is why uthola abantu balimele through abelaphi bendabuko. Ngobani uhambe waya wena kumuntu ongakwazi ukuthi akayobheka ekujuleni akayothinta ezimpandeni zokuthi yini le emisa impilo yokuthi umuthi ungakwazi wena ukukusebenzela. That is why sine number yabantu ababiza belaphi bendabuko ngamaqola noma ngeyikhohlakali noma ngemiphuphe noma ngemithi engasebenzi. Ngoba nathi kubalekile ezima umlaphi wendabuko ukuthi umuntu useqhamukile wathi lo muthi awungisebenzeli. Uma wena ubona ukuthi awuyena umlaphi wendabuko lo osebenzisa indlela yokubhula yokuthi uyobheka ngokujula, mdlulisa umuntu to say hamba umuntu ozokubhekela kuqala ukuthi yini inkinga usungabuya ke kumina uzothatha umuthi. Siba nalento yokuba nenhliziyo ezinde noma ukuthanda imali ngoba mawumlaphi lento wayiphiwa ngoba into yobizo lento. Uma ngabe unobizo yenza ngendlela efanelekile yokuthi angikwazi ukukusiza ake uqala uyobheka mhlawumbe uyobhula esangomeni. Isangoma sizokwazi ukuthi sikubhekele ukuthi yini levimbayo bese usungabuya ke kumina usuzothatha umuthi. Lento kahle kahle kufanele ukuthi ayibeka ayihambe kanjalo. Okay, okusho ukuthi kuyingozi ukuthatha umuthi uyowusebenzisa ungazange uze ubheke kuqala ukuthi iyona method right yini ekumele uhambe ngayo. Fanele uqale uye kumuntu ozobheka. What if kwawuyena ke gogo lo muntu ozobhekela naye ushaya eceleni? Kuyenzeka futhi engiyaye ngikusho ukuthi amandla awalingani. Ngiyaphinda futhi uzongixolela ngizobuyela futhi ngithi that is why sithola abantu ababhitha abantu balimele ngoba kuyenzeka ngempela uzohamba uyesangomeni mhlambe isangoma uthola ukuthi ngokobizo lakhe mhlambe uzothola ezinye zezinto angatholi lo wena ebekulindele ukuthi ukuthola. Usuyasuka lapho sewuyalimala. Ikhona impela into kanjalo. Yazi ukuthi kodwa nakhona la ezangomeni I have a very bad experience nazo izangoma. Izangoma zamanje seyihlola into ecishe ifana. Umuntu ufika ezangomeni kuthiwa ubangwazidala. Agethi awukaze most of the time uphume kungasho ukuthi ubangwazidala noma yiphenye futhi most popular uyazi konke into eshiwa imphuphe kuningi ukuba ukuthi wazalwa wembethe nokuzalwa wembethe. Yebo, kahle kahle unenhlanhla wena kodwa manje inhlanhla yakho ayisebenzi. Yebo, those are the things. Kuyenzeka yini salukwazi ke uthola ukuthi ngempela unenhlanhla but inhlanhla ayisebenzi? Kuyenzeka yini ukuthi uthi uzalwe umbethe ingubo ihluleke ukukulwela
ngoba phela uma uzalwe nento ngisho ngathiwa ivalue kangakanani fanele ikulwele uyazi ukuthi umuntu ngokwami ukunderstand angazi mhlawumbe nginamanga gogo uzongicorrect bengaliphendula idluzi kodwa aliphenduka lonke yeah angazi ngicela ungifakazela ukuthi lento engisho mhlawumbe ikhona noma into engekho yebo kunjalo angibuyele lapha ya siqale kulento yokuzalwa umbethe yeah ngempela abanye abantu yabavimbela leyo nto yeah kube kuukuthi ke indlela yokwenza manje yokusiza umuntu ozalwe embethe ngoba izinto zakhe kumele ukuthi azivuleke omunye umuntu isuka igejela ukuzalwa wembethe akusho ukuthi you are going to be a billionaire. Yes. It could be njengoba uzalwa umbethiswe wena into yokuthi mhlambe ekhaya nje kuzoba nemfuyo ngawe njengoba uzalwa umbethe. Kungenzeka ukuthi njengoba wembethe nje uphiwa isiphiwo wena sobizo sokuthi uzophilisa izizwe wena abantu emhlabeni bazophila through wena akufanani so sinaleya ngqondo thina yokokuthi ngesikhathi uzala umbethe lokho sekusho ukuthi ugwilikile sekusho ukuthi you are a billionaire akuhambi kanjalo so kuyaye kube kuhle ukuthi ngelesikhathi umuntu ethola ukuthi uzalwa umbethe umbetheni digijula ngokwembatha kwakho nokuthi ngesikhathi semase kufanele ukulungise uyilungisa kanjani lento yokuzalwa umbethe na begogo nginombuzo mhlawumbe umunye umuntu ongafisa ukwazi yini amanzi amnyama into ewumuthi umuthi lo ukhona lo muthi lo uyasebenza njengoba kuthiwa ungamanzi amnyama ke abantu bayawusebenzisa ke ukuphehla okokuthi akuvaleke umsamo noma akuvaleke idlozi la loyo muntu ukuze lingakwazi ukusebenza just because idlozi mali mnyama noma liphehlele la amanzi amnyama kusho ukuthi ufana nento efile ngoba umuntu uxhomekeke ezidalweni umuntu uxhomekeke emsamo therefore lo msamo mawunamanzi amnyama kuphehlwa amanzi amnyama awuna breakthrough as a person iyalapheka yini salikwazi sami lento yamanzi amnyama mhlambe if you don't mind mngani wami you know we are in this together me and you kunabantu okumanje abakholelwa ukuthini ukuthi singabalekelela yep do you mind mhlambe sharing a process yakhona ukuthi ithatha isikhathi singakanani ukuyelapha lento umlaphi nje wendabuko uma esefikile ahlanganyele nomndeni bese efika nempande yokulungisa lamanzi amnyama asuke enziwe ekhaya kufanele in about 7 days umohluko ubusukhona ngiyalula ngamabomu njengoba ngikhuluma ngo7 days kodwa ngo7 days kusuke sekufanelekile ukuthi abantu ababone ngempela ngamaphupho nasekhaya nje iatmosphere iyazwakala iyashintsha kubonakala ukuthi ngempela umlaphi wendabuko ikhona impande afikile wayisebenzisa ukusiza ukuthi akulashwe lamanzi amnyama akhona kuyiqiniso yini ukuthi owaphehlile lamanzi amnyama once la ikhaya yalungiswa lento yaqondana lisho kuthiwa wenza 30 years ago ayabuya amthele phansi ukusebenza noma ngithi imethod akufani omunye umuntu uzothi ngizonisiza ukuthi ngiwalaphe lamanzi amnyama kodwa angeke ngiyenze into yokubuyisela ngoba mhlambe what if lento besishaye eduze omunye uzothini uzobuza umndeni ukuthi niyafuna yini ukuthi njengoba ngizolungisa lento yalamanzi amnyama ibuyele back la iphuma khona na uyayibona then umndeni umuvumelana ukuthi cha akubuyele back kuyenzeka leyo into ibuyele back dependa ekuthenini wena mlaphi wendabuko ngesikhathi uyilungisa lenkinga esuka ikhona unazo yini induku zokuthi kubuyele back kumniniwe back to sender kuyenzeka into ezikanjalo ngiyakuzwa okunye ebengifisa sibuyele kukona ke nakho ke umuntu uthi yena usebenzisa umuthi kodwa umuthi awusebenzi uyakwazi ukusizakala lo muntu gogo elapheke kuleyo nto asikabhekene nayo
ayikho inkinga yomuntu engalapheki noma ngabe ihlobo luni lenkinga esuke ebhekene nomuntu. Uma usutholile njengesangoma esibhulayo ngizokwenza umzekelo ngami. Akekho umuntu ongena esigodlweni umuthi ongekho ukumsiza. Ake ngikwenzele umzekelo izolo khona umuntu obekhona unenkinga ufuna ukuthi ngimnikeze izinto zenhlanhla uthi akasebenzi ngisho iCV yakhe angayibona ukuthi iwele ezandleni eziright and kupromise ukuthi lo msebenzi uzowuthola. Then ngithi kulomuntu na umuthi ukhona alukho uhlobo lomuthi wenhlanhla ongekho kodwa wena ngizokunikeza lo muthi ngeke uzukusebenzele wena because inkinga yakho isemuva kuyimuva lakho iseyimpandeni zakho isesidalweni sakho. Therefore ngeke ngize ngikwazi ukunikeza lo muthi because uzoba nokukhala ukuthi ugogo uMdumazi noma ugogo uThembi unginikeze umuthi ongasebenzi. Asiqale emuva kuyolungisa then umuthi uzobe usukwazi ukuthi ukusebenzele. Gogo kuyenzeka nothola ukuthi izinto zami zivalekile hayi ngoba zivalwe inkinga eyidalwe yimina but inkinga eyidalwe imumva lami la ngiphuma khona. Yebo kuyenzeka kakhulu. Most people I think u90% wabantu abasuke bengelungelwanga izinto ingoba usuke nomsamo omoshakele noma okunomsamo okhalekayo okudingeka ukuthi akube khona izinto ezilungiswayo. Kukanjalo nje njengomlaphi wendabuko sengi experienceile kakhulu lento. U90% wabantu abasuke beneyinkinga kusuke kusesidalweni kungalunganga lapha esidalweni. Ukhona yini ushortcut? Awukho shortcut. Angithi sinokuya kubalaphi bendabuko athi hayi uma sibambe nje inkukhu ezimbili senza ukuthi sinqamlele singabusaya lapha embuzini asinqamlele sithi sishaya manje ngeenkukhu iyalunga yini gogo uma kusuke kudlalwa ngawe lapha? Ayikho into shortcut entweni yedlozi. Ngiyayiphinda futhi lento ayikho into shortcut entweni yedlozi. Uma isidalwa njengomlaphi wendabuko uphenya ujula ngezinto zomuntu uma kufuneka ukuthi loyo msebenzi othile awuhambe nembuzi fanele uhambe nembuzi. Uma umsebenzi othile uqhamukisa inkukhu akuhambisane nenkukhu akube njengoba wena mlaphi wendabuko kuyinto oyibambile nangempela ngoba uma ukunqamlela wenza okungayiko umuntu uzokuthuka kusasa athi umuntu uthinta into zakhe izinto zangasebenza. Qala lapho ke usuyalimala umsebenzi wedlozi lakho usuke unikezwe abantu abadala ukuthi siza abantu bakaNkuluNkulu. Fanele ufunde ukuzendlala, fanele uzikhohlwe ngesikhathi ngezandla zakho masuphethe umsebenzi womuntu ngoba impilo yomuntu ibucayi kakhulu. Kunombuzo enginawo la salikwazi ngiyazi uzongiphendula. Umuphi umuntu okwazi ukusizakala phakathi komuntu okhipha isisu nomuntu ophuphumulelwe isisu? Kunomehluko. Ngiyacatha ophuphumulelwe isisu osuke ngabulalanga let a miscarriage. Yebo. Osikhiphile isisu iabortion. Yebo. Ubani osizakalayo kulabo bantu ubani ongasizakali mase kumele nimsize? Basizakala bobabili. Nalo bulele. Hey gogo ngiyadideka ukuthi omunye wakwathi kumina uma ukhipha isisu suke seku umthwalo wakho wa forever lo ukuthi wabulala umphefumulo. Into ongasizakali kuyona. Kodwa ke ngicela ungichazele mhlambe kancane ukuthi kuba kanjani. Uyasizakala lo muntu kusuke kufanele ahlambuluke yena qala kulomntwana ambulele kuqala. Yayizwa leyo nto. Fanele axolise kubiza ukuthi uzendlale wena njengoba uwenze lento. Yabo. Uma ungafuni ukwamukela ukuthi ukwenzile lento uxolise kuleya mphefumulo. Therefore ukuthi indlela yakhona yenzeke angeke yenzeke kubiza ukuthi wena zendlale kubiza ukuthi xolisa kubiza ukuthi yamukela uzibize ngombulala. Yila kuzobe seqala khona ukuthi iyalungiseka. Kodwa mawungaqalanga kule yanto yokuthi uvume wena
ukuthi ngonile ngibulale ngikhipha umphefumulo uqhamuka usuza uthi usuzoyinqamulela ngokuthi uzokwenza i-cleansing efana nalo osuke ephuphunyelwe akufani lena ibiza ukuthi qala emuva zamukela ukuthi wena ubani isoni iqala ukuze sikwazi uze kwazi uqaleka ukuthi qhubeka ke usuqhubeka nenkonzo yokuthi uqhubeke nento yokuyilungisa lo monakalo wenzile abafani laba bantu bayasizakala labo babili kodwa indlela yabo yokusizakala ayifani yini ekwenza wena ukenjoy kuba isangoma into engenza ukuthi ngikuenjoy kuba isangoma ukuthi ngingokhethekileyo ngispecial ngoba ngikwazi ukubheka ekujuleni komuntu ehamba umuntu mina sengikwazi ukubuka ekujuleni kwakhe therefore leyo mpilo yakhe umuntu mayeyiletha kanje kumina ungithemba ngempilo yakhe therefore ngiyaenjoy ukuthi ngikwazi ukuyoqondisa into yomuntu angimazi lo muntu kodwa ngizokwazi ukubona ekujuleni kwemfihlo yomuntu ukuthi impilo yalomuntu ikanje therefore umuntu uzokwazi ukusizakala ngohlobo kufanele asizakale ngalo ayikho into emnandi njengokubona umuntu ebuya ezobonga to say sengihlupheka isikhathi eside ngiyabonga ukuthi into yami ekugcineni usuyithintile yalunga okay no bafethu njoba sakhuluma nogogo kuningi engikufundayo kuningi nami engikuqondayo kuningi futhi engisafisa nani ukuthi ningene nikubuze ukuze kuma episode sizokwendlala ngoba nineyinkinga nani eziningi enifisa ukuthi si address njoba ngihleli nomuntu omelaphi wendabuko akwaziyo yena okwenu ukungena nje page lami la pyramid bulo nizobuza imibuzo ningene na ku YouTube the talk with pyramid and wise nizobuza imibuzo ukuze sikwazi phela ukuniphendula njoba ngilande ugogo umdumazi ugogo umdumazi uyiresident la ekhaya nizobona ubuso bakhe ngasonke isikhathi fanele nikwazi lokho uyena umuntu engizokwazi ukubuza kuyena ngoba kunezinto engizombuza zona sensitive because namanje ngizowathinta ama topics sensitive ngoba ngisafuna ukumbuza nje ngizohleli gogo uyakholelwa igubhini isinko sabantu leso kodwa ke ayikho enye indlela kuzomela ukuthi kukhulunywe njengomlaphi wendabuko into yezigubhu ikhona kodwa futhi into yezigubhu iphinde ingabibikho yebo depending ukuthi uyithola kubani injalo okay ngiyayithanda leyo because nami ngiya-understand mhlawumbe isigubhu siyasebenza but kuya ngokuthi sakhiwe ubani uyasazi yini umbona nganingi lo sazi nongasazi because konke ukuze kuthiwa khona isigubhu sika 1.2 million that's ridiculous angikwazi ukuthi ngathi ngino 2 million ngami ngothenga isigubhu wayengaqala ibusiness so umbona ngani ozokukhandela into ekhona nomuntu ozokukhandela into engekho noma vele ukusuka sekubantu abendabuko kuyifinder ngizothi kuyifinder kusenhlanhleni yomuntu maye ebe nenhlanhla ngoba you cannot guarantee isigubhu somuntu ukuthi lesi ushowcase ngoba ukube ziyasebenza zonke ngaba bekho abantu abakhala kangaka umuntu ungidayisele isigubhu esingasebenzi wahlangana nomuntu othi uthenga isigubhu sasebenza no so isinika muphi umqondo ukushuthi asikho isigubhu okusho ukuthi into yesigubhu esisebenzayo mina uyazi mina ngiyafisa ukufaka i-challenge kumuntu othi yena unezigubhu ezisebenzayo asinike umuntu angamkhokhisi uma ukuthi kumele ukuthi ekhokhe ngisho engakhanyisa ngo100 rand angithi uyayithemba into yakhe anike umuntu athi isigubhu sami sasebenza anike umuntu ezimaziyo ohlwempu vele ngibone impilo yakhe ishintsha because of lesi sigubhu athi uskiphile because most of the people engibabone beolanda igubhu asebenzi mina ngokwami ngithi abantu abayiyeke lento yokuthi beolanda izinto ezobaqhatha nesidalo gogo between isigubhu no clean isidalwa sakho nomsamo wakho which one do you support ukuclean umsamo uyaklineka yini umsamo gogo
Yebo, sami clinic. athini ama process ukuclean umsamo mhlawumbe uzobasiza abantu Angazi noma ufuna sikhulume ngemethod yini indlela yokwenza. Indlela yokwenza yoclean umsamo ayifani. Kudependa kumlaphi wendabuko nomlaphi wendabuko othile nomlaphi wendabuko othile ukuthi yena indlela yakhe yokwenza ithini. Ngoba kwesinye isikhathi uzothi ulele ebusuku singakuvakashela isidalwa sakho sizokutshela ukuthi yazi ukuze lo yamndeni oyowusebenza ukwazi ukusizakala indlela yakho na yokwenza yenza ngalolu hlobo lokwenza yabo kwesinye isikhathi izofika ngendlela ofunde ngayo ngesikhathi usephehlweni ukuthi indlela yokusiza lo yamuntu onakalele umsamo uthinta kanje uthinte kanje ebese ke izinto ziyaqonda kuloyo muntu loyo. So ezingisho ke ayikho into guarantee njengokusukumela umsamo uclean umsamo. Therefore akubona bonke abalaphi bendabuko abakuphiwe ukubhekana nomsamo ngqo ukuthi akwazi ukusiza. Mhlawumbe omunye umlaphi wendabuko ustrong uphina mhlawumbe ustrong elumbweni ngiyalinganisa nokudlisa amadoda mhlawumbe omunye ugood ekukhathena abantwana. Therefore lo yamuntu okhatha abantwana mawusuzothi akabhekane nomsamo uyayibona leyo akazi lutho wazi uchatho nesinqa yena phela sengane. Yebo so akufani. So omunye umlaphi wendabuko uyakuphiwa nje ukuthi uyabona ke lo mayeke wawuthinta nje umsamo womuntu uyaqonda umsamo womuntu izinto zonke ezibuyile esimene sijwayelekile. Nakho ke sila emndenini sikhulele emndenini kanti umkhulu wethu wayethwele walithwebula idlozi noma umalume walithwebula idlozi lokho sithi siyaphathanisa la ekhaya izinto ayihlangana siyakwazi ukusizakala ukubuya kuleyo nto. Baningi abantu have been getting calls ukuthi sinenkinga umuntu wakhela ekhaya wayemdala wayethwele so manje sibuswa yilezi zinto umsamo wethu manje ufile in iyakwazi le nto ukuthwebuleka iphume ngaphandle ukuze kuqalwe phansi umsamo ukhandele. Iyakwazi ukulapheka leyo nto yesithwalo. Ngizoyiphindisela futhi kumlaphi wendabuko le. Umlaphi wendabuko kuumsebenzi wakhe ukuthi phela kuba dig further and check ukuthi lo muntu owayethwele wayesebenzise siphi isithwalo. Izithwalo azifani. Khona umuntu ozothwala ngokuthi uyindoda wena namanye amadoda kukhona esizosebenza njengegazi ukuthi wena kumele ukuthi uhlale asifani lezithwalo. Therefore check umlaphi wendabuko osiza lo mndeni osuke unaleso sidalo esasikanjani abenze sure ukuthi umlaphi uyabasiza ukubheka ukuthi lesiya sithwalo ebesisebenzile hlobo luni lesithwalo na wengoba awungisiza bayithatha apha abantu besilisa lento yokuthi bethwele ngokuthi bowushiqeke kwenye indoda. Ubani lokho ohlakele kangaka oqala lezi zinto ejulu kangaka ukuthi ukuze ngicebe fanele ngiyolalwa womunye umuntu wesilisa iqhamukapi lento injula yayo isukaphi because besikhule noma lethi indala mhlawumbe ukuthi ibingana ngoba ayalalwa amadoda elalelwa ukuthi umuntu ecebe. Kusho iqhamukapi gogo leyanto kusayilona idlozi umuntu ososebenza ngesidalwa lo noma ukubonakala sekuukonakala nje kokuganga. Umuntu vele osuke owumlaphi wendabuko osuke esenomsamo vele ongasahlambulukanga. Uma umlaphi wendabuko usebenza ngomsamo clean kodwa once waganga vele khohlwa ayisaqondene nesidalwa leyo sekuganga kwakho nje bokuthi ukulapha noma lezi zinto ozenzayo wena uzenzela just for business. Shuthi ikhona inyanga ezabathakathi. Yebo ngokwesinto vele umuntu oyinyanga wayethinta imithi kuphela
Yeah. ngokwesintu nje Mm. uyakhumbula nangesikhathi sikaShaka bekuthi izinto mazonakele uShaka maye kufoneke kuzoshaywa umhlahla uShaka wayengabizi umuntu oyinyanga Wayelandisa. kodwa wayelanda izangoma zizogcwala la ukuthi izangoma mazibhule azikhulume ngalento izanusi nezangoma konke Oh kodwa isanuse nesangoma kuhlukene kancane Oh kufana nalento yomndawo inzuza nani Yebo. kuhlukene kancane umuntu ukuthi lama topic bafowethu ayangikhipha endleleni umuntu onenzuza unawo namandla okuthwasisa umuntu onomdabu yebo nomdawu uyakwazi ukuthwasisa umuntu onenzuza yebo Okay. abantwana bomuntu laba abantwana bamanzi yeah yebo kodwa ukuze izinto zethu singayixubi ngizocela ukuthi akuba ama topics angelinye ilanga amen nami ngiyadlula ukuthi phela gogo ziningi impuqupuqo ethwasile so Yeah. you need to understand ukuthi ngenzeka ngikhola abantu abathwasisa abantu ngorong uyayibona lezo zinto Yeah. lezo phela kujulile ukuba isangoma ujulile ukuba umlaphi wendabuko yebo back to my questions yeah ikhona imali esheshayo there is no thing nje ebizwa ngemali esheshayo gogo ukusho kanjani lokho ngoba khona inyanga la inyanga ezithi thenga isikhwama uthenge iqanda uthenge ubisi ngangashawa ngaleyo nduku hamba ufake phansi kobhede uzovuka ekuseni sekugcwele imali aye into ezidinga ukuboshwa nje lezo nezilimaza isithunzi somuntu obizwa ngomlaphi wendabuko ayikho into yemali esheshayo ubugebengu nje lobo kodwa isithwalo sikhona kodwa imali esheshayo into engekho sikhona isithwalo senyoka yebo bakhona abantu abathwala umuntu athwale ngenyoka iyayihlanza ngempela imali angeke ngazike ngoba njengomuntu ongathwele kube kwathi uyazi uzobuza njengomuntu ongathwele ngiyaye ngingazika ukuthi how does it operate ke ngesikhathi umuntu esenenyoka yakhe ke yeah but gogo uyaqinisekisa ukuthi ayikho imali esheshayo ayikho imali esheshayo engene endlini ayikho imali esheshayo engene endlini it could be ungathi amagundwane it could be ungathi ayikho into ebizwa ngokuthi kunemali esheshayo so laba banamagundwana emali gogo ngoba phela ukhona abantu abanegundwana alanda imali kungixake ukuthi igundane njengoba ibhola lemali lilingana negundane lithwala kanjani but ke emqondweni yethu yabantu siyakukholela futhi gogo into engekho abantu abayiyeke lento yokuthi kunemali esheshayo ayikho imali esheshayo umuntu nje udla isithukuthuku sakhe mawumuntu mangabe waba nenhlanhla unenhlanhla nje yakho oyimbethwe yabakini therefore bazokwenza ukuthi ube nemali bazokwenza ukuthi uphile kahle imali esheshayo ayikho ngiyakuzwa salikwazi ngoba vele sisabuya na next time angifuni ukuthi sigeqe amagoli kuningi ngisafuna sigeqe nawe kuningi ngisafuna sikubeke obala ngiyazi bazosijaha yebo funa ukulindele lokho salikwazi ukuthi bazosijaha kakhulu kodwa into ebalekile la yiqiniso ukuthi sizani abantu bakithi baningi abantu abalahlekelwa zimali zabo bethi baye enyangeni fike kudlalwe ngazo ziningi inyanga ezingazilutho uyabona nje inyanga ethi kusuka nje kuhlaba ku20,000 engakakwenze lutho lomuntu anisakwazi manje salikwazi ukusebenza ukusengibuza wena ke njengomngani wami anisakwazi ukusebenza umuntu akhokhe late kunzima uyakwazi ukwenza lokho umuntu umsize akhokhe late ezinye zezinto kodwa ke eziphinde zime endleleni ukuthi abantu abathembeki uthi usumsizile umuntu eshaya ichile angithi isangoma namhlanje ngayibhobo lapha imali yakhe sifunwe yibhobo ebusukelele idlozi selizolwa nawe sifuna inkomo yalo ngiyakuzwa gogo ngiyakuzwa bafowethu usalukwazi sami ngizosidedela ke manje ngoba umuntu obusy abantu bamfuna left and right nami bayangifonela namanje ngimbamba nje busy uyagijima
kodwa ke akuphelile sisazohlala nawo ugogo since abafowethu bengabe besabhizi ngidecide ukuthi ugogo ngihlale naye na uzophuma elandulwazi ebuya zolshare nina ngenani nje emapage nami nifake imibuzo akalandulwazi ulwazi lulakho ya kodwa ngiyazi ukuthi nawe nje ukuthi awulandulwazi uyalanda kulabantu bakhe bakuphethe because ulwazi ngeke ube nalo lonke bayafika bona bekhulume bethi ukuthi yabona leya topic ebenikhuluma naleyantshebe iyenziwa kanje usuzobuya wena uthi hayi mngani wami njengoba ukungifonele izinto mayibhethe ukangifonele mina ugogo makubhethe mangizoba nenkinga athi lalela-ke ungakwenzi ukuthi ziyakhala so that's why ngimthemba that's why ngimletha la ukuthi azokhuluma nabantu because inhloso yami salikwazi ukuthi sisize abantu baningi abantu abaxayekile baningi abantu abavaleleke izinto baningi abantu izinto ezingalungi kade umkhulu mhlambe waripha usibanibani fanele si-unpack ukuthi lawo macala abantu baphuma kanjani kuwona yise singesibasize bonke abantu but we need to help kube omunye uthola ukuthi usethwase kawu-5 you understand akanasigodla akasebenzi usethwasile kawu-5 useyazizonda izangoma ngoba uphuma uyangena emaphehlweni those are the things abantu abahlangabezana nazo yes that's why ngithi they must come nama-questions esiwabhala phansi thina we come here siyawandlala yonke into abafuna sikhulume ngayo thina sobabili siyimlomo sokwazi ukukhuluma ngayo ngiyabonga salikwazi sami-ke ngiyajabulela isikhathi sakho ngiyazi ukuthi sisazophinde sizoshutha futhi so lo siyibambile kanti futhi okunye ngifuna ukubatshela kona sizophuma asizushuthela istudio sesoqala umkhankaso wokuphuma sivakashela izangoma because information sidinga ukuthola kobani kubanikazi bani ogobela uma unogobela nawe ofisa semvakashela uma unogobela nawe kwakuxhopha sithinte sinokumvakashela esichazela ukuthi ubaxhopha abantu kanjani noma ubanika into eqondile bese ukuthi iprocess elandelwa yikho right ngoba phela ezinye inyanga ziyasukela gogo uthola ukuthi ukunika into esebenzayo but ngendlela iprocess wena oyilandele ngayo awulandelanga ngendlela okuyona yona izinto isebenza so bafowethu ke till next week so buya futhi sihlangane nogogo seso unpack ezinye izinto enizoyibuza nani okwamanje ke after the break ngizolanda inkunzi malanga niyayazi ku social media ogxaba indoda evele ikhulume ngepolitiki nje ikhulume ngepolitiki ihlaba ihlikize kanti futhi nezimbi zakhe uma uneqolo exegayo iyakusiza nayo ukuthi ulapheke so mangibuye ngizobe sengibuya nayo naye akazosichazela ukuthi ipolitiki ikuphi akufundile ikuphi akuhlabayo sizoyi-unpacka zinjalo angifuni afihle lutho nami inkosi ngizonimbuza wona zobe ngifuna ama-answers because it seems as if uclear kancane kwipolitiki nayo ngeke ngithi uclear kakhulu because ngeke uzwazi yonke into so kunjalo bafethu mina ubaba wePoka ngihamba nogogo uMdumazi by the way i-podcast isizothi upyramid kanye nogogo uMdumazi ngoba uyena sakhona uwayeza ngazi bangibalekela bafethu nokuba neyinkinga but I know ichena kubani usomabhizinisi into engikwake no-right makunegotiate ngokwamabhizinisi kodwa nje ngokwepolitiki cha imhlule alright okay cha ngiyakuzwa now I'm here wanguza phela nangomunye makukhona ubaba uZuma waba yi-president okay of South Africa yes walibusa izwe yes waphuma wamkhipha okay yeah ubaba uZuma now he came back with AMK siyakholelwa kuyena yini eyamhlula ngalesa sikhathi esaphethe ukuthi enze lokho azokwenza manje okay asiqale lana ubaba uZuma kahlulekanga kwithemu yakhe akayiphatheleka mabesho basho njalo okay ake sithi wahluleka why thina singabona wahluleka every turn is right is pure sensation proton car symbol of determination ooh, yeah. Proton fever is taking over the town ooh, yeah. Everybody's catching on it's the hardest thing around we're moving to the rear with the beat of the car proton fever can't you see we've gone far alright bafethu njengoba ngithembisile ukuthi ngiyabuya uma ngibuya nenkunzi malanga yomgayo oyimbiza munenkinga ngathi iqolo lakho lithanda kwamhlungwana othitha ugqaba uma ngathi induka ivuka ubhoko othitha ugqaba lapho ku TikTok uyatholakala abantu ugqaba Truth Commission angithi bafowethu so sizothinta naye ke indaba eyithe ukuthi ukujulajula
namhlanje sifuna ukuthinta ezombusazwe ngoba uyinsizwe ngeke ngilalele lapha ihlaziya yake yaqhamuka yathi mina nginkatha mina ethi nginkatha nka yama ngithi ngiyabona sesiyovota naye hayi usengapha ngakumina eqembuni lami le-MK ngase ngixakeke ukuthi awu inkabi yami kwenzakaleni awuyi-introduce mngani wami. Sibingelele pyramid sibingelele nababukeli bombukiso lo muhle kakhulu cha uxaba lona i-Truth Commission kwa TikTok amagama ami nje aphelele noma nesibongo konke for umuntu ofuna ukwazi more cha mina nguNkonzo M ngiyaligodla leli ka M uMkhwanazi ngizalelwe endaweni yaseMtuba north of KwaZulu-Natal cha ngihlala khona eThekwini. Uyamazi uMkhwanazi lo mngani wami lo waxakwaza ipoki wabuya wazothi mina ngibalekile kwawitshe kanti waxa kwamadoda awu4 amaphambi kwakhe ambuza ukuthi ya uzokwenzani la wathi nayi hayi besothandaza kwathiwa usuka lesigodleni sakho uzothandaza umfowethu uMkhwanazi ngeke ngisho kanje angikwazi ukuthi ngithi owakithi ngiyamazi umuntu mangwamkhwanazi wakithi inkunzi nje kumnqaba inkunzi kodwa leya ngoba sekuthiwe cha wakithi inkunzi kodwa leya inkunzi kodwa zamxaka ipokwe hayi njoba ngangigcina nithini khohlwa induku nje kanti kwabe kwenzakalani kodwa ke siyeke nathi khohlwa asiyeke kulungile awungani wami wathi khona induku eshodayo so ngelikilanga sobuyela naye namba sekunesikhathi ngishile kodwa ukuze ngizoseka uzalo phela ngoba wakithi angifuni ukubulalisa uzikode kuqala manaka indaba la sihambile sawovota luthini uvo lwakho ngalokuvota kwamanje kade sikwenza ikuphi othe ukubuka wathi no lokhu nalokhu bevele sidayisiwe uma ubuka ungathi sidayisiwe kuthini okwakho ukubona wena asiqale kanje pyramid ukuze lento izohamba kahle silungisele yomuntu ethi ipolitiki ayithandi futhi akekho kwipolitiki usuke esho shuthi leyo yokuvota impilo esiphila ipolitiki yonke ukukhona bakho la ukukhona bamlayize ngihlela sekukhona vele ipolitiki yabantu abathanda wena abazigroupe ngakwena engenawo amandla mina ukubakhipha ko kanjalo futhi abakhola njengoba ngikhuluma ukuthi icabanga ngimzwile ngizwile umbuzo wa pyramid beyikhomba ukuthi ugaba yamcindazela impendulo kana beyikhomba ukuthi umthatha kancane so ipolitiki ileyo nto so kulabantu abayitshethi bona bekho kupolitiki kodwa bebe benendawo associate kuzo usuke nje ikhohlisa once say group of 5 savumelana ngemqondo owodwa sivumelana sisukapi khona sisuka khona sizo oppose le yanto that is politics. So when mfethu ngokubuka kwakho sibheke as a country i-country iyehlathini isuke ehlathini ibheke kwelikhulu ukuthi all along thina sithathe sathemba lokho esanikwa kona abantu besibathembile ukuthi njoba beya lapha uvo lethu njoba kathiwa livela ngopower of X so bazoliveza ngendlela esifisa ngayo kanti sakhohlwa ukuthi thina nabo abantu bazohamba bejike endleleni luckily u2024 usivezela ukuthi abakaze becabanga ukukhuluma ngomuntu omnyama nokuthi umuntu omnyama aye phambili noma kungane izinto abazithinta ezimbalwa ezimvala mlomo noma ezimvala amehlo kithi but esikhona njengamanje akufanele ngabe sikho manje masikhuluma ngo30 years wenkululeko kukade kwaza tshalazo ungaqalwanga ku30 years kodwa ukade waqala kodwa izinto ezikhona njengamanje azisigculise zabahlali asigculise njengabantu esibavotele futhi sabathemba futhi bona mase beshintsha into embi ngosopolitiki bethu esibathumile nesibathembayo uma sebeshintsha umqondo abebuyi kithi bezothi ngena negroundini njengoba kwenziwa manifesto yamanga yabo ngoba ngizothi yamanga phela ngoba namanje khona engababuza ukuthi kuyimanifesto yakho kuno 1 no 2 no 3 kuno 4 no 5 nini yako nje ikuphi enisabwele back iliphi grand signal gcwalisa futhi nathi senizobacela abantu ukuthi uvo labo ke manje lube u1 no 2 no 3 akekho wenza njalo bagcina nje uzosithiwa ayisekushintshe sekunomthetho omusha lo uthi upaquze wedwa uhlele endlini ubona njalo ngaze ngavota wrong angikwazi xaba ukuthi umdala kangakanani ngokweminyaka but when you look at things ever since we take over we took over as black people do you think we did take over
asikasiphathiswa no akazi kwakwa negotiations lawa seshintshile manje sebeqale bawaframe ngegama elisho baqala bani coalitions kuyanyuka isingisi sinyuka njalo ke sifika ungajwayele usebenzisa ngoba sishintsha njalo sekukhona uGNU manje lezokunye ukusho okukhomba khona ukuthi kusadilewa le hanti imfuno zabantu eza back before nje u1994 zisadileyo nje ngendlela eziphansi ukuthi okay abantu abenze ngathi ku right yabona kwakona ukuthi sishopha nabebale elithile kuthina kwakungathi inkululeko ngoba phela bona ngithi kwasasuka kule I8 yokuthi whites on blacks only so sakubona kuyinto eright kodwa uma uhleli kahle uhleli lokushini mina khona imali engakubeka kuyona ngibheje ngemali ngithi nayo imali nempilo yami yonke awungigade ukuthi khona nomuntu omhlophe ongena kule mall ngitsho ukuthi ungahlali zeshoni langa ongazange umbone kodwa kuthiwa hayi yona inkululeko sesiyibona ngamehlo inkululeko siyibona ngamehlo so akakaze kuqale ikhona yini into eyenze kukhona ukwenzeleleka ukwenzeleka kahle kumuntu omnyama oke wakubona senze kuphethe umuntu omnyama ngaphandle kwalama toilet ezindla basakhela wona bethi imxhaso yini othi umuntu omnyama usizakale ngayo from lo 30 years kuphethe umuntu omnyama wethu kunezinto laba basinike basikhela phezulu izinto basikhela phezulu izinto ngizokwenzela isibonelo ngento nje ebukeka useless ukuzingela lapho ukuzingela kunendawo wena ungcono uqhamuka ngala kwelinye iside le kwaZulu-Natal uyazi kubiyiwe indaweni engibiyiwe juwe kasibane ekafani bani Dutula mehla namalanga ekafani bani ekafani bani siyayijaha ke sothu inyamazane vele ingene kwafani bani okuphi usemhlabeni ongowethu wakwaZulu yes masingale ngaphakathi sini lelamazana esizingela thina ukuyodla for ukari siyishere njengomndeni hayi sesiboshiwe ufika futhi amaphoyisa ethu asibophe sihambe inkantolo sinikeza abameli alikhulekele lelizo vele kodwa ibhunu maliphume ngale inyamazane ngena ngapha kune right yongena ngapha lizoyilanda phela yalo lithi yalo kodwa angikhumbuli kuthiwa kunebhunu laligibela ibhano nomhlaba angikhumbuli kunebhano ligibela ne big 5 animals liza nalo lithi lizoyitsha la ethatha la bayiqoqela ndawonye kwakhishwa amalungelo ethu ukuthina and uma ungalandela ukubuswa kwesiqiwe noma kwalo game reserve ngesilungu ayibuswa ngokwethu thina lana nje sinamakhosi akaze kuhlale phansi namakhosi ethu kuthiwa amakhosi na sicela ukuthi ilwane siyiqoqelana nina ziphethwe yinina but thina sizilusele zona ngoba hamba isilwane phela babufika nemfundo bona besifunze samukele akukuhlala phansi kulethi ukuthi mase kulethiwa uzani babizeni behlale phansi nakona sebezotshelwa amakhosi ethu abenefit lutho ngale politics esikuyona ngokomthetho noma ngabaniko lelo shumi akulingane nesimo ufana ababenefita ngaso into ezithule I've been asking the same question ukuthi mawubuka oQueen Elizabeth yes kunomehluko omkhulu kabe between oQueen Elizabeth namakhosi ethu the level of respect qala nje the level yokurula thina awethu amakhosi awarule nothing ngoba if you tell me about Ingonyama Trust what do you think of Ingonyama Trust do you think it's enough for amakhosi Ingonyama Trust ikweleta amakhosi ethu ngizongena nje kuyo iyawakweleta amakhosi ethu iminyaka more than 20 iwe wakweleta kusokusafaneka akhokhele abayibambile abakwengonyama trust amakhosi ethu nje ahlahla benefit lutho into nje lokudonswana ngakwenzela ukubamba amakhosi ethu ukuthi ngoba bayawaza nezwi angithi isitha masifika nalomqondo wepolitics safika nokuthi sibone ukuthi obani abalaleleka kakhulu abakhona ukubala batholakala ukuthi amakhosi inkosi inalungelo lokuthi ngithi la kwiprovince yamakvoto futhi singangavoti bathina siyabhilivela emakhosini basikhipha kulo mqondo wokubhilivela kubantu abazi ngathi basinikeza abantu abazohamba bathatha abantu abathile bayobafundisa ukuthi uma usuphila ipolitiki kunezinto yabona ngelanga kwathiwa nje uhulumeni mkhulu sakweshwama ukuthi ukhona umuntu omkhulu anti kunenkosi esinikwe yona angithi konke lokho izinto kwakade kufihliwe kola lonke lo tetezi uthiwe enkulu ukuthi kahlahla laba baseyilutho sebeyuthu usungahamba nje yoma nabenkantolo uyibopha inkosi thina besathi inkosi ayiboshwe inkosi kuyakhulunywa nayo inkosi ngesiza inkosi ayisidayisa isizwe kodwa namhlanje sithola isimanga sokuthi hawu uhulumeni athi mkhulu kunenkosi okay kulungileke izwe lake lakhululeka nina abafike phela besithethe lakhululeka ngo90 bani noma ngo20 bani likhululo bani ikupho kwabuyela kubantu kakhomba ukuthi likhuloba kwashiwo ngomlomo izinto azibuyelile kini uma ucabanga mfowaqaba ngokwakho kubuka isakhona inkosi engancethezi
amakhosi akithi ke ngane yakwethu ayazithandela imali mfethu ngiyasho futhi phela awanikwa vele inkosi makwafika umuntu njengabo ama politicians angithi nje njengoba sikule nkinga esibhena labantu esibabiza ama investors abagcina sebene citizenship ngoba phela ama investors abantu abaqhamuka kwamanye amazwe bezo investor imali zabo ngenhloso ukuthi babone ukuthi izwe lethu linothe kanganani so nayo inkosi makufika ukuthi isisusi ngakususa yini eyalimaza umuntu omnyama wazibona ukuthi akanayo power because mina ngiyami believe umuntu omnyama powerful kunazo zonke ezingezizwa ezikhona uma ucabanga yini eyalimaza ingqondo yomuntu omnyama wasitshela ukuthi into uma ishilo yena angeke ifane nento eshiwo umlungu bangasho same thing umuntu omnyama nomlungu kodwa umuntu omnyama uzothatha ngathi lesho umlungu iyona right lesho umuntu omnyama iyona ingasebenzi besinendlela yethu thina eyama beliefs ethu noma esikholelwa kukho obesiphila futhi ngakho besingayidingi le formula yephepha yikho kwafika kwashayisana la ukuthi bafene neformula bayibeke ephepheni kwathiwa phila kanje uma waphumalana masuphumela sunecala nokwethu bekukhona indlela besiphila ngabi ngama beliefs ethe beyithina ebesiphila ngakwafika kwashayisana nje lapho ukuthi okay lokwethu kwalokhu kugxotshwa ngeenyawo ile liphephe lafika lokuthi no njoba sila khona ilungelo lesesiqala ukuligxoba akubona ukuthi uma ukhuluma kuthina ukuthatha kancane umuntu uma ubeka umbono uyawubeka kumuntu omdala ngendlela yokuhloniphisa ipolitiki yafika ngokuthi ingane yakho angithi iqala bekuqingana makulethele kodwa kuhamba kwafika ingane ayisagogo manje iyakulethela nangesandla sisodwa kuze kube wena ukubuza and izokukubuza ukuthi ingane why izinto nje enjalo thothona kuloko okuncane okuthathwayo kujudwe lokho bese bekuthiwa kuncane kithi obekuyivela ukuthi bekuthatha bekimixe nali liphepha la bese vele kuyaphela kwethu uke wathi kumina ipolitiki namhlanje sisehlathini what do you think of ikusasa lomntwana manje wethu abantwana bethu labakhulayo ungabe ikusasa labo bazobesazi ngemvelaphi yabo noma kuyafa akuphelile ngoba kwakona nje izinto ezincane njengoba phela mawune ingane emfana nentombazane ufuna uyifundisa ukuthi makufika abantu bezokwakha ubuhlobo nani ngokuthi kontatweni seqomile noma umfana wakho uqonye udadweni yakhe ihlalisa ingane zakho la uthi ufuna ukuzichaza ngale nto usugcina ubone ukuthi lento ayingathi ayisena value kahle kunaqala ngoba lento ayiqala ekuthenini kufanele kulotsholwane uqala ekutheni ingane ufuna uyifundise ngokuba umuntu nangekhatha yelokhu nje enikiyona ngoba phela nje basihlukene sinamasiko angafani njengoba nama languages ethu engafani okusho ukuthi nami ufundisa ingane ngesizulu njengoba samazulu kufuneka uyiqale from kungakafiki la sitheni seyiyongena yakubhlobo nabanye abantu abakwezinye izizwe noma kubaleke ngani futhi kuba umZulu kubaleke ngani kuba umXhosa balana nomvelo konke lokhu kulinyazwa izinto ezifika kuthina zizama ukusenza thina asinayo inkinga yokuzazi thina asinayo futhi inkinga yokuhlangana nesblacks but sidividewa abantu abafe bekhuluma ilanguage engafani kithi bese kuya ngokuthi umuntu wonke umuntu uyaka bese ephuma endlini azi ukuthi mina ngiphume ngidle lokho esho ukuthi lo muntu ngiyamdinga athi uyena umuntu othatha izwe alifake kuphi ehlathini lakhi thina sikwazi ukuphila kwi era la esitshela khona ukuthi safe abortion kunodongo olibhalwe kanjalo but asinama amandla okuphikisana le yanto ngoba kuthiwa izinqumo zethu yithathwe eParliament eParliament ekuya ngokuthi livotele obani abahambisa ama food parcels kakhulu kunabanye abakwazi uqasha amabhasi amaningi kunabanye babanika abantu ikhiphe eningi kunezabanye uyafika lapha utusha umthetho ukuthi safe abortion pain free udonga lubhaliwe wena awuyithandi wena as black person leyonto awuyithandi ngiyazi do you think ANC idayisile noma ANC izolakhizwa hayi ANC isihlulekile ya ngeyisakwazi cabangani ngoRamaphosa uRamaphosa kufanele abele eceleni liyamhlolisa usomabhizinisi nepolitician akufani usomabhizinisi into engibwa kena uright makunegotiate ngokwamabhizinisi kodwa nje ngokwepolitiki cha imhloli bethu alright okay cha ngiyakuzwa now I'm here nganguza phela nangomunye makukhona umuntu ubaba uZuma waba yipresident okay yeah of South Africa yes walibusa izwe yes waphuma bamkhipha ngokwamkhipha okay yeah ubaba uZuma now he came back okay with EMK okay siyakholelwa kuyena
yini eyamhlula ngalesa sikhathi esaphethe ukuthi enze lokho azokwenza manje? Okay, asiqale lana. Ubaba uZuma kahlulekanga kwitheme yakhe akayiphatheleka. Mabesho basho njalo bathi kwahluleka. Okay, ake sithi ke wahluleka. Yes. Why thina singabona ukuthi wahluleka? I'm asking myself the same question. Okay. That's why ngibuza wena mhlawumbe wazi kangcono ngoba mina ipolitika ngiyazi. Ngibuza wena. Ubaba uZuma ziningi izinto ebezilungile kubusi kuphethe yena. Yabona ngizoya kule. Kunendawo engangisebenza kuyona. Kwakunomlungu wayilandwe ephesheya wesifazane. Waye area manager. Indawo yezonke indawo ezila eThekwini. Wasibizwa sibuyisele eceleni wathi yonke into eniyenzayo niyenze niqede kulo president ngoba ozolandela la. Guys nizoyisola. Okusho ukuthi abelungu they knew about what is happening right now before it happens. Okay, bayazi belungu ngoba bayakwazi ukubona umuntu osebenzela bona nosebenzela abantu abamnyama nosebenzela belungu. Yini ekwenza ukuthi ukholelwe kuZuma obona ukuthi he can change izinto eziningi zibe right? Only the president ophuma kwa ANC owaqonda ngqo abantu abamhlophe ilanga libalele. Wabatshela ukuthi asithule ngoba singazi ukuthi izinto ezibhilonga kinina akuzona ezene eziningi ezibhilonga kithi. Kodwa lokho asizukwenza. Asizukwenza ngenkani sizohlala phansi nisitshele ni ready nini ukuzibuyisela kuthina. Njengoba ezondwa akazondelwake ukuthi ngoba mumbi mhlawumbe ngokubi lokuma bekubuka into bamzondela ukuthi ubavuselana abantu abamnyama ebuthongweni ngoba sizitshela ukuthi ukudrive imoto kuyimpumela kuyinkululeko no kunezinto ezithi ezikubona ehlele kubona njengani izimbiwa nje izimbiwa awukwazi ukuthi ungaze nezimbiwa eziwela ezingena njalo emtatweni ziyahamba ziyapha thina sazi ukuthi kunensimbi yaseGermany insimbi imbiwa la eSouth Africa. Sikhule sithi hayi insimbi yaseGermany German. German. Uthi uyalandela enhlabathi iphuma lana iwela umkike imoto zethu emanufacturers zihambe ziyele ibuye seziza ngapha. Uthi hayi insimbi yaseGermany. Angithi umqondo esafakwa wona lana. Kunomuntu owazi ukuthi uma inemali udlizamba lapho uyizamba lampondo ukugqila. Kwakubanjwa abantu ngesikhathi samabhunu beyomba amazambana ebhetali. Emafama lawo amabhunu beyombisa amazambana nekhanda ngako lo muntu la rate ngokuthi lithengwa ngokhanda mpondo kwakusanda imali ethi ukhanda mpondo. So manje umuntu umathi ngidlizamba lapho ukuyayijeth wena into eright ukhuluma ngobugqila bethu thina ushuthi usashayila izandla laba besigqila zilo omkhulu bethu ukuthi bethi hey babe sikhola okhanda mpondo lapha ngokuhlakola amazambana. Imapha amaqembu othi umwabuka usho ukuthi asangalibuyisa ithemba lomuntu omnyama. Amaqembu angayithathile imali yonxiwa yabacindazeli akhona yini? Asembala ilawa angenayo majority. Ngoba the rest mothi yalandela kunabantu ababehind abafaka imali zabo khona ababambe lento yokuthi sithina okwethu angabuyele kuthina abakwazi vele ukusinika. Uthini ngenkatha yakho ke le wakhuluma ngayo ku TikTok uthi wena nje uyinkatha yangempela ngiqala ukwazi but along the way yini ekwenze washintsha umqondo yini ekwenze kwakucasula? Ngitholile ukuthi inkatha yakithi ngoba ngeke ngithi akuyona yakithi phela ngizalwa ubaba uyona nje akulula futhi umtshele yabo ngizalwa inkatha nami ngikhule phansi kwayo futhi emntuba mina ngikhule ngathi inkatha nje ngathi premier uphuma kwinkatha angazi kanti kulento yopremier yavotela futhi abume ephinde phume angazi umantshinga mina uzimala umazi kahle. So when mfethu owathi kwafika ukuthi no I feel like I'm not home, I feel like MK is the home. Ukuthi bafandwe ilabantu abangafunda izinto zethu. That's the only thing. Yes. Futhi all along bekuvele kunjalo futhi ipolitiki beyimbozekile nje besinga bengaboni. So angikwazi ukuhambisana neqembu elidla ndawo neSithi. Luthini ivu lakho ngeGNU? Umbhedo ogcina ke leyanto. Yabona ke yona ilanto kuzodayisa ngathi ke nje futhi eqalile kusenendawo okuthiwa White Owned Valley. Ayikaqede shu 3 months leyanto. Kodwa sekuqalise kunendawo okuthiwa lena ivele ibiwe. Njoba ishilo babuzuma ethi kukhona indaba bafuna ukuyingenisa lapha eCape Town bafuna ukuyibiya. Okay, Mr. Club, bengifisa unpack izinto ezi very sensitive. Yes.
singayifela uyakwazi lokho vele die tomorrow yes ngokukhuluma ngazo yes kodwa ngiyacela ukuthi sinike ithuba lami nawe yeah to talk about these things you know why yeah akungisabisi ukufela iqiniso nami akungisabisi ukufela umuntu omnyama yeah because ngumuntu omnyama ngizela izingane ezincane engifisa ikhule zizazi ukuthi zingobani yes zazi futhi ukuthi yini eziyiphethe ngakuzona yes umhlaba wethu wathathwa Yeah. kumbe igolide libuya abantu abamnyama la lethu igolide lihambe kuthiwa igolide labelungu Libuya umlungu selidayisa owns imali nothing yethu eSouth Africa Yes. as Africans Yes. thina uNkulunkulu wayesibusisile yes ngezinto eziningi wasibusisa ngokuthina wasibusisa ngamandla wasibusisa ngama spiritual gifts yes but manje sengazathi ezinye izizwe eziowna izinto ezingcono kunathi Yeah. one day sobuya sokhuluma ngeBhayibheli how it was introduced Ayi. because right now sikholelwe endodeni esingayazi emhlophe yaphila iminyaka inganali iphutha Ayi. okay ngiyacela ukuthi siyibambe le topic namhlanje we'll come back now le topic yepolitics because it can't anger kumina Yes. I can feel ukuthi angisekho right it can't anger because I know where I come from Yes, politics yes, I yes, know what is happening Yes. I can see who's right who's wrong Yes. I can see ukuthi sazofa thina abantu abamnyama that's the Yes, truth yes. sibulawa ungahlakaniphi nokuthi siyazi kanti asazi nokujikelana sodwa so uma ucabanga wena in the near future yini engasiza isiphunyule sesiyagoqa yini engasiza isiphunyule do we need to continue with ukuvota nepolitiki or we need to stop all this nonsense senze izinto abantu abayeke ukuya kwipolitiki ngendlala ngezise empty yeah angeke uyile ipolitiki wazithulambili yeah ipolitiki futhi awudli namhlanje ngayo. yeah Ithatha isikhathi eside yeah yabo njengoba silwa nokuthi abantu sina silwela ukuthi abantu bonke behlangane bengahlakazeki kodwa abantu bahlakaza ukuthi uqhamuka nendlala yakwakhe nendlala yakwakhe aqabona ukuthi mawa sephuzela amanzi sekulungile ngayo abantu aba understand ukuthi ipolitiki akuyonto ongayilwa from today we win tomorrow isiqasi lokubafika labantu ngenyaka bafika akaze vele sibe right kahle yeah samukela nje kwathiwa sixolisile abantu bengaxolisile wakwamuzweni umlungu umuntu omhlophe ethi uyaxolisa kufika bezothatha izinto nenkani but kumele hlele thina siyatshelwa ukuthi nina labantu ba right ngaphila nabo nabona futhi sibona sekwenzeka ukuthi awukani niyakwazi ukuphila nabo ofuthi thina sinankinga kahle nabo sinenkinga nesenzo sabo abeze bezohlala kodwa okwethu kungakuthina bekuthenga kithi no babucaba ngiyabonga kakhulu mfethu ukufika kwakho I know ukuthi lama topic awathandeki they can shut us down bangavala ama channel ethu ngoba sikhuluma ngale zinto kulungile bayavala but we'll never stop telling the truth as long as sisaphefumula uyabo babathi bona kwipolitiki abanye they can die for ipolitiki not will die for iqiniso ukukhuluma iqiniso understand because sibancane sizamukhula but sivalelwe ekopini uyabo by the way bafowethu ke mina ubaba oyipoki uMr Proton lolu hlelo ngaba lenzekanga if inkampani enkulu phela yeyimoto eSouth Africa bingekho iProton kanye bafowethu sibonga noNkulunkulu ukuthi usigcinile saba la nemadlozi asemarket asigcina kwa konke sikukhulumayo siyafisa kufinyela emadlebeni mani novo go to our page nibhale ukuthi ikuphi elifuna sikhulume ngakho because I know bakhona abantu abasaba ukukhuluma bakhona abantu abangasaba ukukhuluma kodwa abantu umuntu onobuhlakani abukele ukuthi ngoba uyasaba ukukhuluma thina asaba ukukhuluma so uma report lishawu ngesibhamu shawu liqiniso okusalayo kuyayiwa ekugcineni ngikwazi kodwa ubulala umuntu uyayisola manje wakubulala umuntu embulala ipolitiki ishintsha every day yeah now and ingayi politikini ngeenga hayi phuma kuyona mawuzathi ungabi personal basho njalo lapho walala khona iqhubu ungishenga